housing for all urban big history taila rural pom thawa housing for all te hin in da ka chon sangni somni pathum mars kha ni na sangni somni pani mars la top tur ni ta ni an extend le tu ne october sangni somni pali kheng an extend le ta ni mizoram ma chuan an tinan adong tu tur obligation an mukha 36000 vel ni ta ni state danga chon tamta takhan hanti first installment an petrol ka second installment khalu local thathei manglo ni chemical thathei lo takachu UC kan utilization certificate kan state sarkar UDNP lam panga tangta an pek khak chaklo wani tani ka ngai to me chu MP lo ni vete leng ting hi kan speed up mo amman dan diktak in kan ting lai kha uma mandeu le khan ka phone to hemi housing for all hi mang hian mizom sarkar thim ka tung to ni high court ta maro chu an director khaspat ema kha khan porhet idu ber chu Mirethei ta ho paisa mu tho khania chu wangin ikhin chuan subjudice anianga ansem theilonga tikwal tani chuan kangai to chu october kha khian second le third kha amom hutur dik takan mu kha apek ha the dang khom tur khangai ni din an ni na ta ga chuan singruk mo singthum chuan ni ta sing noi khat le singa kha a beneficiary to mangtini tani khata khan Mizoram special consideration bokka dil le thei ka te ni awang chu housing for all concept hi phai concept ani ta Mizoram ma chon am ban tur le ringo ta tang khan first installment poso azo der thei chu wagin khadang kan sei du ta ka chu kha MP khan Delhi ka zu om to kha chuan helai tanga ron boi puemo ron kala ti vel ai ma khan khami khenge ni to khami ministry khan mo ministry of urban affairs khan gentlemen kha Mizoram kheng ti hasan kan na name eng ti kheng kan kal do ka vati veteran khangai ta ne chu active lu tuk nin om lu tuk kan pui na se nuisance level an tia vai ho bula chum poi mo em chu yes sir vati mo vat tong pong por khani lawa vai ho ta na lo thei lo ti sak lo thei lo om thim khangai ta ne chu nuisance level kan tia chu mi nuisance level chu nin om level kha siam ngai ta ne